ofa ha ya chiwe ade bechu behu ne yakunwe ato hanum eye ade a ekoso ewo yeman mu nansen epa eye na kidnapping ne krampo ede eje ne ho entere ne ewo mayi mu no enye nne ubehu na ne we ba yira ubehu na we ba yira we hu ne ba na eno ena ne de wodi wani ekokopie mu ewo Darkoman enkrakrodua yi emu ede a akwada wadi infinhia 4 years a chese woni nua wono nso no owo ne ti penso be yes 7 years womo epie abonten se womo kwakwakope aduane edi na chese womo nso etimi aye de wo se womo eye na womo na kwanso a womo ekono ena wo hia emante wa mienu a womo nso etipen no ye suspect se omo wo from 17 to 20 years mu a enesa womo ehia akwada no ye nua na wadi 4 years ni 7 years no womo hia womo na chese emkwada mamu amienu eka che panyin na womo na wadi 7 years no esem wonko na wonko toduane no emfa embre ni nua no wonko no toduane no emfa embre ni nua no womo ehwe ni nua no ayeden ede ama no ne akwada ono susu wanim hwe ono susu etuti na yete woko toduane na diaba na ne emamu ano ehwe ni nua keto na wadi 4 years no eno ane se chese emamu ayi susu etuti na ya womo de akwada no ekọ na ye maami anase na na ne di ebebeto odwasem Mary azomoyi wono ena ede ensem no etu dwa wo chem se papa no ena ehia ne ba no like ohun se da bi memayi ache onto wo hwehwe no ohun se abrante yi ene ne ma wadi 4 years no ena enam na akwada wadi 4 years no kana no ye katekate nso papa yi kiremu a se ebra wo hia eye ne ba no na che sa se ne ba no aye jimi bi asa wo kasa ne ho a akwada yi enfi no anka akwada wa hu ne papa anka hu no anka mirika ena wo betu ede ehia no nanso na akwada no aye brew bi na no ena che se o raise alarm a wo ma enkofo bebehu ya ye so ye mamu amienu yi emu na ye so wo mu na abusafo enoma ye hu wo mo ho se de ene ebiem so nipa sen ene oil ne de keka eye ho na moye nkotie ye maame ne nsem odi tu dwa no embraye ba ye beto aso de na me won wa pa ne se ye chi kola no wie so na ewura maame bi wewura mu nani abre o pa me cho mi dwa ho mo na me yo batan na me se me di akola ne ko police station na me dai mi nyo no se de bi ne akola ne ye no wa hwe ade akola ye afi ye nja mo ko police station kwa ye no mu ko sese mi nti ase ye do police station na police fo bisa o masam na o munya sam papa ka kire o ma na police na eja o ma na mi gitu se police na eja o mo anu mo moye na odi mechi ti ye bi du ye na police fo na fe ye chiro we o mo check wo mo ye ma ye hu wo mo hu ni se me twa na police fo no se mo me twa o se ye inside it yes okay nti de na mo hu ye o mo hu ye hu sidie ena nipesi ena nipasi ena boyure ena China fo ayibi sa de ni hu the weight ena oil nti first one say wo hu de before esen de na hu esen sidie de na sidie we na ye say drofo no yiso no sidie wo ka obi abeti ase na wo mu hu nti me se me twa no mo say wo mu ma me ntwa ena ma tumi antwa ka metumi yi a kire onwema ye wu mu hu wo mu ho what you say nti se say na oil ben so anointing oil ibi bodges eno bi ne kita omo enti tam na wo mo chi omo ho akire no ye bi so amasam no ba ko se ohun se akola no sunsun bi ha no anka obom pa ya man ni ye bi se sunsun be na ha no na se sunsun ba wo firi hin na ba be bom pa ya ma akola no wa ha nti anu na police phone bi so ma se enti anu mu na ye twi omo krede na impo ya ba ye du no ho ya na ihia police phone na ye di asem no to mani ma won so mum nipa ni nyame nim die o ma anya akojoro kra o mo ko ba bi o mo tani o mo chu sa de o mo tna kan no na ye di o mo ba ye na se o mo choro o mo ni masam enti ade esi ewie die metumi aka se eye nyame pa ena eje because ye nim adwen poti agu enti ye bi du ha no ba kona onu nyoma ne hye boto mu aye ne hu ti se onye normal nti ba kono ye bisa no ka che se na onu yare na oba ne che ofadama ena o si ti se o mu ka sam na utu se insisi so ofa we na kofa bi wa no de we aba enye point to o mu kwen se na police ni se o mu ka no kre
nipo soma womo nka na nyesa de beto womo nya na expect anagasa na se me kunu nimu no kakra nti no ma no hu ti se na ne ka no ade na ko no nkrofo no womu wa nkola nkiti wo ara na womu di se adwuma no eno so ka wo na ma ye from se ne be ya anye kura no e ba protect baby kakra ana me bo me protect baby kakra nti na my friend nti wo sha e nti na na person fa wo sha Richards ana na bibi on person bibi no person mu de ne bibi no person se amono mu ho na ye koto akita kwala no kwala nti mi nkasa so ya kala ohun ni sa no asem bi ni wa obisa na ontumi ya no enti prekope no papa koto no so no oja kwala no no so hwa ade gban papa no bisa na asem kura ai se hu bi atwakwala no so bibisa bibisa nti se enyo se obi mu beto so anka wo adwempo bi wo mtiri a be yusu ama kwala no na bebia wo ya ade no so kokla ro kwa ho enwa yes enwa to betimi aye bibia wo pe okay nti pacho wo ye ne me ye ne nana oh okay me nana pa me oh okay that's na ebusiafo sei na mami Mary na yam na Mary ede nsam no atu edwa ede na sese mpanifo eye de afa kidnapping cases a ekoso e wo mayi mu ewo because obi from anone ba na ye beba chi ni nipa eno de ye nya chi na obetimi ayeden ama ye ba bayi ne ma ye hwe Canadian fo yi se de sikoye ni sese ye de enkopo ye chi wo ma ye nya bibia enya fa hoden na mpanifo eye de afa nsem yi ewo ebusiafo wadwinche fa nsem yi hu no fa bra ebetu edwa ewo tuma gin age comment section ebiam so like videos na share all the social media platform so me amidi jumede ho chia me midi ene ekwia sikapa that's ne ye besan edi ehia ebi maka